Nalor ka thong trikam yala ka may mariang nginhap ban sumar kelyang kasunjuk ki hima arliang wa umyam mauplang Welfare Society hagajingelam muba tambor lingdo founding chairman layay bteng ban sampat ikam syakri pajba jongka dagba penlong iki program ban sumar ay lani ki free medical camp nakapor syakapor haringkat kecingi trilang bat ki bor pniai ke Bethany Hospital Mission Netralaya Eye Care Center CHC Mauplang Office DM&HO East Khas Hills Directorate of Health Services nalor kiwi pan kawai nagini ke program ajing sumar ay kadai bala penlong St. John Benny Secondary School tersat menhak artrek urum phangar jarap saw hakaba wat ki doktor ki bala shongthaj ni ki kam bagi trairu kumi Dr. H Kiri bari Dr. N1 Swetru kilawan mede trailang bag sunjuk hagani ka kam babaha jungka kani ka program tersat kadai ka sien ko basaw bor bakhadu ek sunjuk bakan penlong hapreng usnem arjarap fly arjarap saw kata hadin ki program hapan nyula neng perda bal lajgro bat kanang ibtengpat hadin usnem mang tengkau bat mai hagani ka sngi shoban sedang ka free medical check up la penlong ek cingelang belengkot hagblay donlang do ba David Singh Khasang rangba shnong ka tersat umkse bala pjang so bahaya baro nol ki nong ilam kesenjuk ka kunhon ki doktor ba ki nurse ki asha bat ki riu pajba dak spangut ki pajba kentup ki long kemi long kpa ki samla lem ki khna ki lawan shakmat ban pha pajbnya yala ka jong ka kot ka khya la ka long ha ka met ki khmat ki long kemi armet bat ki wei pat ki chingdong kam jisumar ha ka met tinginget skam bagani ka jingya simentalang jungini ka ski kan long ka job bat sakawai ka kwa ban ong kumni namam la yapen pau ha ka social media kumni te don hi ki bakwa ban kin tho la ne ban ai kata ka kenja jing tho ai ka ba ki kwa ban pen pau tenga pen pau sai sen pa dang ne ban ong ba ka jing ai free medical check up ka ba ka sunjuk ka la pendut la ka jong ka bor ka sor ya la ka jing don ka jing em da ka bangi ya shimen talang na do ki khot jo ba sunjuk na do ki staff ki batre ya po ka Khas community red plus project na do ki community facilitators na ki hima ba fer kan te bat sirang kumjuro ki youth volunteers ki badon ha kisnong ba fer kajing pelut jungi ya kapor ba ya kajing don jing em kalong bagi ni oban hiar si kisnong ki thau ki nong gendong ki kinsrot jong ka baro apa ka project area bagi ni oban ya raplem mi ki breu bakin tip ya kajing pang ayu bagi don ka met ke jongki namar ba kani ke juk bangi ngi em bon ba ki jing kendo ki bangi la ba ya kendo te kum ta kajing wan jungi kalong ban ya raplem mi ki bikin yo ya kata ka free medical check up namanda ki le si hospital lane ki le si ki we pat ki ka ai sumar ya ban pelut bat bai kali ya ban pelut bat bai check up ya ban lut na dong sedong andre yang ni hangi om tang bing ai free medical check up ila pen biang ni gi dawai di sin kat bangila nak benta jongki bikin yo ban ra si yen bandi bala ka dadong la ka dang don kam yen si yo ban dai pha sumar ida ai ro gi kit bok ket weng na bentai we baro ban wen sim benta kanika free medical check up ba pin yo ban tip ya jing pang bodon ka met ba pin sak khoi sakya no ya khoi pin ya khya khran nang ba ngin yo ban im ka jing im ka bala ban don hak breng ka jing so bha so mian bat ba ngida pertu sibone ya ka jing trailang jong phi bat ka sunjuk ban yo ban pende pensa ya ka mai mariam da ka bang inum thang ding su iki klau ki tap jungi mentala sang war ki porang nginum pom bathari ki ding ki se nginum penyap pathari ki merat ki mereng lene ki dok kha do ngin ya presang ban ya trei sitom trei minot iki kam ka sunjuk kala ya phi ba pinyo ban penroyal ka jong ka jing training ta nang bakin prau ka kamai ka ji babila ban yo igi jing don kam la ka ski ba pinyo ban kersian ru igi jong ki kun ki ti bakin yo ya ka pule ko puti bakin longru kita ki nong song sinong lane ka wei galawai ka purnai jong ki ide ban sego tu ba ka jing ya dahi ka kham long dan kam ba ka kham ha hi ban ya ka ban ap hadu na pan ban chi namar kum bakalong mentabun kini ki jeng pang ki ban tekman ki stroke kini ki don kini ong ki non communicable disease ki jeng pang sini ke kum kini barakhat hajing shisha number ba kim trip hajing shisha ki health centers ki pun ki dan don kini ki jeng test ki center kum ni ha tersat ka sub center ka bala ban test at least ya ka BP ya ka sini ni don ho ya ka health ka CHC ni pe mo pla den reka long ba number ba ki nong shok shnong ki pat sung thu ya kata ki pat sung ya ka thu ya kata jing don kam ba ki don kam ban sim ban yada bikin lek dam slow don makana kata jing pang ji sitam dai chi sin chi snam kham tam di bala ya kren bala so pus ngam chaneng di ban yo ban check itu bikin tho ya ka sini
kum kini gila banya banya ka banyo ya ki jing ya da ken ta kadang dek ba malu malala yo ban ki da wai lo kap poi ki jing pang ki ba he ki stroke ki te ka jing don ki health camp ka jing penlong ki health camp kum kini ka aila iki nong song snong ke bagian tip iki la ki lempi bagian small tu ban mangi kum ki doctors ki bawan ru kam da dei ya ni tang ba ni tang ni a ya ka jing semua ku dei ni educate ni kai ki ni pun iki la ki lempi ban ni pun i ka kum manga ada ya ka yang ikan thei mo yang ring wan kini ki khna ngayo man ta ki bakha sau snam kha lai snam ila yo ban betin yil ti ki sap ka ka kya na ka ban ka lawin ki Setengah rumah organisation ka PayPal ka karan sepang kamariang ru mangimdai bantang ki lum ki wa ngimdai ni dai bam ban penyiap kai ki merat ki mreng ki ba ban kam dai manta te setengah bakan di association kalom ka ba biang ma bat nin maria phone i de machu yang aru wala ngabon ki kam dai ngam sokwa ban ong em ngamwan ringa na persangkat bala banwan manta si ban pe ban wan examen hani ni kulun kena tikat bangala pe manta ki bon kilung kena kamtam kum gini health camp si bon kilung kena bawan te kilaiwan si bon i bat kat kum kajing pe jonga ka kajing ko jikia jong ki ka biang ki along healthy like no stang jing bayam kli bayam rangi ki wan majority di tang kita hi re kim don kan no jing stop ko ri stop like no stang ki don ki armut langut ki badan jing pang jongklong snam re kila jui peni hi shalong ru dengan orang ki bakini kadon ka district early intervention center ka kadika center pa organisasi ba ban ref ba ni al arifoi ki satu bakin lek ban yo shu ki jingerap sarkar ka ai mata ki yakini badon ha disease su ni pha ki shabat ban lek treatment shabaru de ka government ka ai gini gi jingerap tingat pai ki tu bawan ne dot ki baklem tip tengla ai ka jing ong iki ka awareness iki ba ai iki bakin le iki ban register ham te tam kum tahi ku shibo ne bakla ai ka invitation yang aban wan ni hanul ka pol fi don kum kini ki program ko ban wan hanul ka por Nagaliang uba tambor lengdo dag babatai benia halo kicing trekam society ba kicing penlongi free medical check up ulang society ga don ka thong ban penma om tang ik belangop au drug Henry wat belangop hakakyat bagi belakerni hakikam khalairu kumjo free medical check up ko saw kat medicine barang yo i bagi doktor jong ki nado na Bethany hospital nado mo Francis si luta DHS ka pha ai ge doktor do shon thai do bila trabahi berwan ni shin ta ba ni ma ki so tho ni kam ni le ni ha myong mo ta ka jin ko ha me pha ka lo ni ko ni mo di khan maka jing la ban pdin hi jing ajung ma mi wan man khot ki tri lang man bne sai ma yang ha ka kadon sa ko ni ka er wo ko ta de pa ka la bai ba nam ta jung ni te re nam ta ba ni yo ka so so su pa om tang ni sma ni ka de ang le ki ki ti ru ya ka ko te ni la yo ba nya to lum na ki ni ki pa ba ha ka be di shnong pe pe ni na do ka bu ki shnong ha ka le sno ma ka ka sinjo ka ba lagi sepuluh lagi hima tak kalau long baik itu semua tidak sebuah mikro ini bar bangiru ini semua pun nama untuk bor untuk kan nyatanya baik tak kajian sesuatu cuma lang untuk kita bahas untuk sensasi community facilitators untuk IKU volunteers wat di asya ini bahkan orang setelah di asya gede baik cuci rap di islam juga cuci berkat siap siap pelan ini berkat PSC diwan Tapi nurse belak pas nurse sebagai patut mereka macam begini juga menteri kurang menunjukkan di mana ini tadi kan. Ini gelom kami barang ini gelom paru berapa pasien. Ini kena sama di mana makle. Ini suatu orang juga kami boleh akan pakai kebanyakan orang kerawan yang kerja itu kerabat. Kalau mana tadi ini nama bakal kerabat juga kira. Kita kesenjuknya ya kita berkumpul di baru kita minta lama dulu. I bah nong sensasi nong di kampus nong I sama tadi lah kami biasa juga berpikir nong sensasi nong untuk di dokter, di nas, untuk di community facilitators kita semua di volunteers kita semua ini mix kan makan di training ini kan di lap nanti di berapa kan kemai di kami kami dalam berbagai bisa kan lalu begini I mean see me be but paus seperti apa om tambang ini yo ekonomi ko pha ko ba
Idon ki sama duni dari pakai bagi rumah dia lagi bapak berkhia pengidio bantuan kamu ini sama dunia cukuman. Kami beli jumpa dia kalau baik day berguna kau dia kalau bagi tip general fitness studio maupun sinangi orang bawa kaki kiri bagi gimbang bang bagi bentai tip pada negara Punjab ini blood pressure entah dulu si dagang tes kesenam tes kesini ru badan pang sini tentang kami jumpa kelung itu trik bagi ni kain ni kita kelung kami ambil dan kita beli kawan pun ni iba agen ni isu apa dia kita macam problem yang boleh buat tapi tapi ada juga tentang kami ini tidak kerja siap kami gaya apa tip bagi dan pengalaman tentang berbagai demi karu nama mata ketika keluar bagi beliau jadi tak jadi rap sebut ya kini tip bagi dia akan check up pada ki .com madem yetu ki connection dan .com shooting terlewai. Berstami projek ini sedang ada kompon yang di rumah yang dimampai tan eru itu ikai mabam le tambah kedoksan mereka memerlukan dan le tambah bagi kalau terpisah mereka hawa bawang dan le tak boleh juga dikiat. Dan kamu tahu le kekiat nota yang jumlah muslim bagi jing halai rumah jing halai lagi jing kalau bisa berbanding ni le tu ya kalau mani involve om tadi yang bilang pang yang bilang kami pun sama ru ni bilang bagi program bagi sama ke football entah ke kedolang ki entah yang bilang basic bilang first punya untuk kena ya kayak bilang kami kiar kan dulu kena school dulu bilang dia menyerap ki pun suku bagi dia timbang untuk buat kena nama tak ki